Bunyag ken katawa. Umuna nga paset. Nanang, umay kayo dito. Tara sa inyo. Nanang. Ay, agi muro-muri aki tinataga si daan tayo. Ayab ka lang ayab. Apay aya. Basta umay kayo dito'y tawa. At ipakita ka na kayo. Anya aya dayta. Oh, makita yu dayta lalaki. Isuti bagbaga ka na kayo. Kaayan ayat ni insan ko abelen. Nakatalikod mat. Diyak mo't makita ti rupa na. Siyempre nakalabas na gaya man dito'y balay. Ang, nagpangit di boyfriend na. Na, saan man la nakapili mo't itinasaya at a boyfriend kat adamot lang na. Nagalas ko naktumoy nanang. Sapay naglampaw. Kaslasan ngagsagsagaysay. Belen, apay ngay. Kasta mo tanti panangkita dagiti tattao kadatahan dito lugar yaw. Bayam ida, dagiti chismo sa dagita. Ay, karupurupak ay ati Eliane. Kasta dagiti tattao dito'y lugar may, no da ka barbaro ang makita da. Ay, diyak man amo no apay kastada. Asidagtan iti balay may. Ay, sino nga iti masang patanta dita balayaw? Barang ada ni manang ko Napan ngamin iti taltalon may dananang kantatang ko. Ay, sos, nagdakil ng aso. Ay, kumagat day ta, Michael. Ay! Nay, kabutang na ka di aso. Timmarayan. Dahita kati ibagbagakan ka. Nga awan ti rumbang apagdanagam. No siyak ti kadwam. Belen, asino day takadwam? Ni Michael manang. Di mo kunaan nga iso day tat ibagbagam ang boyfriend mo. Uwan manang. Awan na sa bali ditan anakitam ang boyfriend mo. Ha? Apay manang? Awan lat natataar. Di mo pa namin amo na saya at ni Michael manang. Kat, dito'y amangal daw. Katuan Kaya't nati agsida iti tinuno atoyo nga isawsaw iji kamates. Uwan manang. Saan napili ni Michael? Ay na. Nagmayat gayam ti mangan dito'y balayaw manang. Nagimas ti sindan yaw. Nagimas dya intuno atoyaw. Un manang. Ay na. Itaak lang ang makalaman iti kastoy asidaan. Ano? Bagay na gayam nga isawsaw iti kamatis. Kunakon kat manang. Saan napili ni Michael? Ay kat, umay kan tumanan dito'y balay ni Michael. Ay, siya ko ti ang ginaw manang. Ay, saan mo tun ata nakababain mo? Bayang manang, taison ti aginaw. Kagaggagatan na dayta. Nanang, kitain nyo. Daytakit ni puraw abuok ko ti kitaam. Saan atila makitkitam? Kitain nyo lang may boyfriend ni Belen. Apay aya. Agsaksak do ijay gripo, ijay likod ti balayda. Ay, kat nasingpot nga rod. Ano kasta? Unay matan ni Belen, tapagsakdon na matan niya boyfriend na. Ay, mayat ti kasta lalaki. Nagagat. Kastanto kumamot ti paki-boyfriend Ay sus, gwapon to ti paki-boyfriend ak nanang. Saan akas iti boyfriend ni Belen? Kat, ada nga rod magayat kan kagwapaw. Oh, ado syakla ang tagmadmadi. Ay, aguray kayo nanang. Apay manan aya. Ikatangaro daytoy uban nyo. Ay, anay ko! Aguray tan dito junction, iti tricycle na pagluganam nga agawin. Magmagnatala ngayon, naging gayjay paradaan. Medyo adayo nga rod basit. Saan nabalay Kaya't kung arod ti magmag na. Sige, sikat makam mo. Anya ngay ti serbi na daytoy sapatos ko anangina, no jak mat ipag na iti adayaw. Sika talaga. Sige nga rodan, magmagnatan. Nanang, kitain nyo magmag na da Belen kanya boyfriend na. Ay, agawid siguro na. Ay, yawan siguro ti kwarta day di alalaki, iso magmagnada. Nubak nang, ada ko makutsina Unay matan ni insan Belen, nagpintas abalasang. Kasta pa'y mat, tinaki-boyfriendan na. Ay, kat, kasta latibiyag
Depende, iti kaya. Si Mardang kamat-amag na, Belen. Makitam ka di dagiti lalaki nga agiinom di taigid ti kalsada. Nakausob da. Katatatuda pa'y. Dagita dagiti istambay diti lugar mi. Nalainda nga kikil dagita. Kasta. Di da pa'y kayat ti bariya 5 gasot ti kababaan adaw-dawatan da kadagiti lumabas. Nangruna dagiti kabarbaro laang dito'y lugar mi, akasken ka. 5 gasot matlagayam. Di uray 5,000 no kayat da. Saan nakamabutang kadakwada? Sapay nagaduda. Ay na, di kagdanag. Ipakitakan ka. Ti kinalain ko iti judo kan karatay. Ha? Wen! Kat no black belt tarak iti karatay. Uy, ito lang makita na ka dito ya. Boyfriend ko. On bibiyan ko no boyfriend mo. Mangted ka iti kwarta ngayon katang may tiara. Da kwarta ka. Saan abasta-basta ited ko kada kayo? Na, naglastukan. Si kalatin ang imbagay iti kasta kada kami Makita mo na dito nagdadakil ata to dito itakya ko. Kubra tayo na. Tukawan na kada ita akas tuloy. Oops! Oop! Dito tigre dito may satagyan ko. Oops! Yeah! Tanay ko. Michael, Tanay ko. gusto daytan. Ikaklay da iti pagnakmanda. Yeah! 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 Dahiti pa! Yeah! Sir, uston. Urayak lang nagnervyos iti naramid mo, Michael. Ay na, sampal lang dayta. Saan kami lumaban? Anay ko. Ni, Nausawan ako eh. salsaludwan da kamutan, Michael. Istileng, nadamag mo ka din di pag-iistoryaan da dito'y lugar tayaw. Anya kayo matananang, napan kayo lagi matang iti itlog kan tinapa. Nasurok amay sa oras yung ijay kantina. Dinangag ko nga raw, dagiti pag-iistoryaan dagiti tattao. Anya aya day nga istoryada. Naksatan di paryok apang ipritwak ko maiti si daan tayong. May papan iti boyfriend ni insan mo, Abilin. Apay? Dinanog-danaw ken kinarati na kano da Mario ken dagiti kakadwana. Ha? Ni Mario amaskulado akalalastugan dito'y lugar tayaw. Agkatuan, saan ka di akabutang pay dagiti tanod da ija tao? Katuan, saan to pa'y amagmag na di tapag-iinuman da dagiti tatnao tagkikil da ngamin. Ket no saan ka amang tag iti kwarta, danugan na ka. Ay na, saan ang nagbalin da ita kinalastog ni Mario iti da ija Michael? Nagturadan? Ay, kas lang arod ka no bida iji pelikula. Nagadaw tinakabuya. In video da, sadan to impose iti Facebook. Anya? Ay, sos, nagado ka nun tinangbiyaw ka nag-like. Ay, no da kumamot kasta boyfriend mo. Di pa ikat nagsaya atan ngay. Ninanang mat, aguray kayong tamaad na anak to iti mas gwapo a boyfriend. Maadaan ka nga raw iti mas gwapo a boyfriend no naglaing kamot nga aguyaw ka nagdilaw. Ay, awan lat amukaw, istilay. Maragsakan manang, nagkalugan ta dito'y tricycle. Agpaili akit namin. Ay, manang, adaman damaga. Anya day ta istiling. Apay, karatista ka no jay boyfriend ni Belen? Wan, apay, di mo ayan na buya di in-upload da di Facebook. Kano nabasak ti komenda. Black filter kano gayam ni Michael. Oo, amangan mo't no tsambala ang day dyan. Talaga analaing ang makilaban. Kano ada istorya ni Belen asinabat idati daktal nga aso adandani ng kagat katakwada. Ngam, nginerngeran lang kano ni Michael katimarayan di aso. Uray aso, kabailan na akalabanan. Kabailan na abot-bot ngan. Pilibak at talaga iti day di a Michael. Tapay mo't manang. Kano saan anapili iti sidaan. Ammom timpasidakan kwa na idinapan iti balay. Tinuno atuyaw. Kaya't na ti agsida iti intuno atuyo. Nga da kamatis na Ay na, kay kayat na. Saan anapili?
Kat isupay ati naging innaw. Ay, nagsingpot matan no kasta. Jak pa'y makit di amo Jak pa'y am mo na imbag. Si Kangay, kaano mata maki-boyfriend ka? Ah? Ay, kwa. Ay, tata, parta kanyo mat ati agpataray. Nakabumbuntog kayo mga drive. Lakay nga min day ta agdadrive. Lakay lang aro dun. Adan sa pa'y diferensya ti mata na. Ay, di ka agoy uyaw akasta. Kutag pa'y sumat. Nakabumbuntog pa'y drive. Nyaw awan mo, ti saludsod ko kan ka. Ay, anya ayat ti saludsod mo manang. Apay, awan pa'y boyfriend mo. Ado di tamanang, siyak lang aming tagmadmadi. Kabutang da ka nga arman. Tapay, napintasak ka di unay. Kasano, kat naglain ka nga dilaw kan agoyaw. Apay, di ka mamati, ijay kunada apagsasao, adagiti tao ana uyaw kan managdilaw, kat isuda tinaapal. Ha? Anay ko, nagsakit mo tinday tanga imbagam manang. Ay, katuan mat. Nasaktan ka, tanapahiswan ka. Permigayam nga inuyaw ni istiling ni Michael a boyfriend mo. Kasta namat at talaga day di akasinsin tayo, manang. Managuyaw at talaga. No nga itang uyawak mo. Bangking tingiwat na. Iso adida kayat nga arman. Bayamon, manang. Ay, idida mo. Dinilaw ko yung boyfriend mo. Ngam ita, naamiris ko. Anasingpot gayam ni Michael. Nga oray kasjay laang tilangana. Aywan gaya, manang. Adanas kan nga ipadamag ko kan ka. Abogado ni Michael. Ha? Kayat mo asawan? Abogado? Wan, manang. Kapaspasana itibar. Abogado gayam ti boyfriend mo. Kasjay laang akit kitaan nyo ni Michael. Ngam nalaing dayjay. Ken, adda ka ba elan ti pamilyana? Ay, Estelay, umay ka man ditoy. Apay ayan nanang. Nakapanibid ka dit kusina. Malas ti agpampanimid. Amuyo nanang. Makiasawa gaya man ni insan ko abilin. Sino nga iti mga asawa ken kwa na? Jay boyfriend ng abogado. Ay, jay ibagbagam asaan nga agsagsagaysay ken kasla saan nga agdigdigaws? Abogado? Saan yun nga uyawin nanang? Tinulad ko laang mo ibagbagam. Natawid kon samot kada kayo ti kinauyaw ko. Mataw-tawid ay amot dayta. Katwan, nakauy-uyaw kayo may. Eh di, ikatam ti kinauyaw mo. Ta ikatat mo ti panaguy-uyaw ka. Tapno, addamotan agaram ken ka. Apo! Apo! Ada tao. Inka kita, no asino dayta agap apaw. Sige nanang. Oh, apay. Asino ti masapol mo? Ay, sikati masapol ko, istiling. Tapay. Awan mo't utang ko kan ka Umayak ko magaram kang ka. Anya! Ay sus! Kat no adapay lablak ay mo, gapo iti panang danog kan ka di boyfriend ni Belen, ita, umay ka agaram. Hindi pa ila dahito ariknak kan ka istiling. Kanayon nak mga min nga uyawin. Iso nga agpatingga aklangan iti rapaap. Ngam, gaputan na damag kung agkasaran ni Belen nga insan mo. Nasken matayin, amaadaan kan iti boyfriend. Nagkunakan ka. Narigat ti mabakitan na balasang. Ay najak inarapa ap ti makiayan ayat iti maskulado, tatuan kan istambay alalaki. Oray uyawin na kun. Sige lang. Basta palubusan nak nga agaram kan ka, istiling. Ta, I love you, istiling. Na, istiling. Sapay agpakyut kan agdayi-daying eyes. Kat saan namot abagay, ha? Sige, wanan, mabaling kan nga agaram. Maikadua nga paset. Awanin ni tatang mo, anak ko. Ay, asawa kaya, paya pinanawan da kami. Gusto, nanang. Inaldaw kayo nga agsangsangit. Paya natay ka, kat saan tayo paya nakabayad ka nagiti utang tayo, ijay kantina. Jay utang tayo, ijay Bombay, kadya utang Ay, tayo. unay kamutan anak ka. Nakamatamot amin ang anak ka utangan.
Ay, kat punumat nga may nanang. Kababain, nagadudag iti tao. Mangagda nga ado ti utang mo. Wan nga rod hinana nga talaga. Pirmi nga agladlading eh. Hoy! Asin na sinaturat dito. At bibinda tayo langan. Nimot Uncle Fredo day jag walwalay jerwar. Kasta unay manan abartag na. Ingkanawaan ni Fredo nanang. Tayo tuloy ko tiyang sangit. Ala, yung di mo dagdakamatan dagiti utang yo Ibabain mo na ti pamilya. Ay, Fredo! Ay, nyatar aramidam! May sakamit ngawan babain na. Ay, di na nang naya. But ngaglaang madangit nila tao. Amom alas night ni bayaw mo. May kakit din, anabarbartag. Ay, kung kaya man niya. Ay, dahil patak matananang. Ay, pasensya ka, Ruba. Pasensya kayo na. Maturo ka, maturo ka. Ay, Kunakan ka saan ka nga agbarbartag no may kamakilamay. Ala, agawid kan, taing ka matura. Nanang, ina ko nag-eskwela. Diyan nga allowance ko. Ay, anya ngay ti maitid ko, anak ko. Kat ka itabtabon ni tatang mo. Kasanungang tibiyag tayo itan no kasta nanang. Jack mo, Annalyn. Sapay kayat ko paimot nga ro ti makaturpos iti kurso. Pampanunutak pa'y nga rod. Ama sapul samot nga agsardang kapay laang. Gapo ka di taawanin ni tatang iso asumardeng akon nga agadal. Kahit pangalaan tayo ngay nga rod iti kwarta apagadal mo, anak ko. Imbag kumaan no si kalaang ti agad-adal. Ay, upat kayo nga agiskwela. Ay, jay pa'y ngay kanan tayo nga inaldaw. Ay na, agsakitan ti ulok nga agpanunot. Agpatulong kayon akan nga Uncle Fredo, nanang. Imbag day jay tawan pamilya na. Kan adu ti kwarta na ta kontrakto. Nay, apay ngagdiritso ka ngay dita kusina, Dolores. Nanang, mangkita ko maitimakan. Diyak pa'y ngamin nangal daw. Apay, awan makan, ije balayaw. Ay, perme, nga agrigrigat kami itan, nanipod na baluak, nanang. Iso nga ron nga imayak dito'y balay, takayat ko akasarita ni Fredo. Day off na ita, ngam nagmalmalam nga awan dito'y balay. Taapay nga awan. Sa dino tinapanan na. Ay katnapan man nakiinuman, akadagiti babarkada na. Ay, una yan. Dawatak lako man tinom na akwarta. Ay, sayang no arak laang ti pangigas-gastusan na. Ay naanak ko, bak nang kumaitan ni Fredo no saan amang martag. Katwen mag, nagagat nga agpaiso ang mamartag. Ay, agasam nga iti sweldo na akas kontraktor. Una, nakagatang ko man itilugan na, kan adda ko mapayin bukod na balay. Padasak tuman akasarita no agawid. No mauray mo Rabiin ton nga agawid day jay. Nay, siga mo tinang ilugat iti rida manang. Umunag kan, Fredo. Ay, unay mo ta. Nagrabi kamutan nga agawid. Ay, anya nga ron manang. Gagangay ti barwa. Apay ngay. Agilad kamutlatan di ta simento. Nabarta ka nga ron. Ay, Fredo. Iso nga inuray ka, ta dumawatak ko iti kwartam. Kwartak? Ada ay kwartak? Ay. Si kapay mo't abaro, ti maibusan iti kwarta. Nan, kita akman ti wallet mo? Dita. Kita,
puro matresibo ti karga day ti wallet mo. Ah, Ay, mapispisang pa day ti wallet mo. ay, Ay, una yan. Awan ngagpay so kwarta na. Nakabangko nga ta. Bueno, inggatang nalaang iti arak. Ay, sayang pay, no inggatang nalaang iti arak. Maray, gusto pa dito trabaho tao may kapay mangal daw. pangal daw na ya. Ni, gawin. Pasado alas 12. Ay, sana pa mabisin. Di mo la kaya't apanawan mo dito trabaho mo. Inta ka manganan ije karinderya. Nagnina ijay. Nangina nga. Kano sagsi 50 ti budget meal ijay. Idanon ko langan ijay balay, tibisin ko. Ay, unay kan pare. Kuripot ka. Sika pa'y amakaaw-awat iti kadakilan aswil yung tagkuripaw. Aha. Ingkakat mga nun, tani. Ur-urayin da kan dagiti kakadwa. Makaamu ka. Day tati kayat mo. No kayat mo ti mabisina. Nanang, anya ti sidaon. Na damagam kanya kat urayak nga ro jay ginatang mo asidaan. Anya kat ni nanangan. Siyak man ang ti gumatang. Siyak matla siya kung ti gumatang iti sidaan. Ay katay niya ngay nga raw kat si katiyada trabaho na. Kat no kagat-gatang ko iti karni ti baboy idi kalman. Ay so sanakaw, idi pa ilan na palabas abulan day jay. Agkabaw kan samutan. Idi na palabas sa bulan. Katwang, gimatang ka kumamutan, uray galungkong lang. Awan kwartak. Mga anakon, ano sakti agsida iti mantika kan bugoong. Ay unay ako ripot mon, Fredo. Pangip-ipa nam ayay, ti kwarta manakaw. Na. May sakis aber. Apay, asino ti gimatang? Kat siyak Wow! Buo alitsyon manok pa iti pulutan. Aginom tayo ita. Total, Sabado intun bigat. Nagturod ka maagumatang iti kastak ka ado arakay, kan pulutan. Ay kat, no maibaws, gumatangak pa ya. Sumagtukaw kakit din, tarog yan tayong ti agsyat. Awan, jak kaya ti uminom. Agawi dak, uray na ni misis ka. Uray na ti swildok. Isukat ajak kayat ti mga sawa. Tajak kayat agastusan ti kwartak, itijak matkapkapin ano. Naa. Kahit aglaklakay ka nga ruden abaraw. Nanang, kasaritam mutan ani Fredo. Tatulungan nakman namang paadal kadagiti anak ko. Padasak nga ibagakan ko na. Ngamjak maikari ama kumbinsir ko anak ko. Tamumutan ni Fredo. Arak lang ti kayat na pangigastusan iti kwartana. Ay, sayang mo ti kinagagat na no kasta. Sayang ti pagbambanugan na. Dento pa'y makagatang iti sidan, may. Nagimot lakit din. Wan, dakkel ti sweldo na, ngamawan maururnong na. Kunak ano ibang bangko na ti sweldo na, Ay nanang. sus, imbagak matan kan kwa na dayta, ngam dinak dengdenggang. Mga sawa ko mga ruden ano kasta. Asino nga'y kumati mangayat kan kwa na kat artek maut. Fredaw, mapanak maki-birthday di takaro ba? Kat mapan ka lang, ananang. Nagdakkelan na butilya ti arak day tasangsangwam. Wow! Litson samot day tapulutan mo, nanramanakman. Pulutan ko lang day ananang. Anyakat ni nanangan. Ala, ingkakat maki-birthday. Ay, mabainak ko mga rod amapan maki-birthday. Tasanak mo't anaimbitaran. Mapan kakit din. Kat mangyawid ka iti karni asidam iti makabulan. Tapno saan kan nga agpagpagatang kanyak iti sidaam. Paray, adamang birbiro kun ka di tarwar ti opisina. Asa ino paray?
Balasitang mo't. Chicks mo sa mo't. Ne. Awan mo tinaram ko. Anda ka no magkaya na nga ibagakan ka. Anya ka no tinagan na. Diyan na damag na. Ingkan, tawar orayin na ka paray. Ibagamlatan nga awanak. Ingka kidain tayong bagak nga da ka. Kasaritam laang mo't. Analin? Si kamat gayam. Unangkol, naggapo aki di eskwilaan mi. Kahit apay adim magas ka dito yung opisina may. Kuha ngamin, agtis kami ngamin. Kot kasapulak, tagpauna iti tuition ko, angkol. Awan kwarta ni nanang. Iso ana panunot ko, nga umay mangibagakan ka. Nairanamot nga awan kwartak ita. Awan ka di apulos, angkol. Awan. Adu dita pagdiskitaran nyo. Angkol, nagadumot nga minan ti utang ni nanang. Saan min nga mo, no sa dino pa iti pagutangan mi. Sa anak-anak kaisaang tanaibus ti bagas. Naibos ti bagas. Nagbiitan na naibos. Ay, kagat-gatang ko ay di namin san nga aldaw. Ay sos, manula ang mat akilo di ginatang mo nga ay. San ay amay sa kabandi ginatang ka? Ay agtala ka man si Capri daw. Kano limala ang akilaw. Imay pa'y ni manang mo aduluris dito'y balay itay. Kat dimawat iti bagas. Maasyanak mo, tawang kano ti kanunda. Iso nga inted kon ayan na batay. Ay unay mat dagitan a pamilyan. Itay laeng, imay ni Annalyn iji opisina. Dumaw dawat iti pagtuisyon na. Ay kaasi da nga rudmet. Iso ako nakken ka. Tangay awan mo't pamilyam kandakkel ti swildom. Tulungam ka di ida. Anya kat ni nanangan. Gaputawan pamilyak. Awanan ti pangigastosak iti kwartak. Ay sos, arak laang magtipangigas-gastusam iti swildom. Arak laang aya. Arak ken pulutan. No dagita abanag awan na pulos reklamaw. Ngamno kanan ta, nagado a reklamaw. Ingkapay lang umutang dita kantina. Kano mo dadakkel ti swildom. Ita, ibaon nakpay ama panumutang. Kasano nga muda? Istoryaan nyo siguro niya, nanang. Anya kat ni nanangan aya. Amin labanag. Ichis-chismis yaw. Umay ka pa'y laumutang dito'y kantina kat adda magtrabaho ni Fredo. Ay na, jak kayat ti agsaon. Taagunget tumanen di anak kaw. Ket no nagdakkel ti sweldo na, di nakalamay katangan na ini ti bagas. Kastay na kunakaon, jak kayaten ti agsaw. Awan mo't pamilya ni Fredo. Saan ka kuman nga umut-utang akasta? Kasla di mo mo't am-amaw ni Fredo nga anak kaw. Una, amamok. Pasaray minalam nga umay gumatang iti arak dito'y kantina. Amumagayam. Ibagam da ito'y kenkwana ah. Awan serbi ti gagayt, no minalam kamait nga agbartag. Ay na, amuna daytan. Tainal daw kumot abagbagaan. Kastala ti biyag ah. Angam sayang ti kwartana. Nala daw kay ta pare pre daw. At ngamin nang over ko pare. Ay na, isardeng mo nga minin ti aginom. Madi tinalabas nga arak. Nagsaw ti saan nga agin inom. Talaga, ngamin na ko nagin inom pare. Di ka man. Wen! Napanaknakak ngamin nga awan maipaay anasaya at kanyak dagita abisyaw. Kayat mo asawan. Inikat mong tibisyaw. Wen kano jak pagsigsigarilyon. Ay, nagsingpat ka matunayan no kasta. Amom, gapo iti panangisardeng ka ng agbisyaw. Ay kaya damo na ipundar ko Tanya kumangay tinaipundar mo. Ay kayong kakita ni Jirwar Puraw mo't alugan day ta nakaparking. Itakla ang makita day ta alugan Nabayag nga nyurno nga mo day ta pare. Kukwam day ta? Kuwen. Kita am ditulbok ko Kukwam talaga? Uray no aday amas dakdakkel ti sweldom ngem iti siya, pare pre daw. Ay ke, nakapundarak mo't iti brand nyo alugan ko
Dituyak laangan balay yung agyan Dolores. Imbag ditaw, tadadagiti apo ko kakadkadwak. Ay nananang, idi pa'y lang amin nga ibagbagakken ka. Adito'y kan balay nga agyan. Taartek mo, jay kabsat ko akabalay mo. Ay, wun nga raw danak kaw. Pasaray maibusan kami iti kanaun. Di pa'y mangrik na. No ibagam agumatang, agung mga raw. Kasjemot ngamin at talaga ti ugali day ja Alfredo. Idi pa'y lang nga agpatpatulong akken kwa na. Ang pulos adinak tinulungan. Pasensya amlaktan ti ugali na anak kaw. Angam ita, tanegosyanti akon. Ay, jakon kasapulan ti tulong na. Ay kat mabalin kamot at tulungan iti negosyom Dolores. Ay nananang, saanen. Dito'y kalaangan balay. Tadyak kayat amarigatan ka. Aramidem kit di ati kayat mo nga aramiden dito'y. Gumatangak man iti arak, tata. Arak manahin ti katangam. Adda pulutan ko jay balay. Karni ti baka ko naman. Nasangpetam ka din ni nanang mo di tabalayaw. Saan nga raw? Napanmanan nakichismis di ta kaaruba. Agawid intun madamdama, tama pa nagluto. Ket no inala na amin na nabadbado na. Naglugan ita iti tricycle. Anya? Nagsarita kami. Mapan kanu agyan iti balay ni manang mau. Anya? Nay, apay ngay. Di namat imbagbaga kanyak deta a plano na. Ay, asino ngay ti kadwak di ta balay? Ket no bay amat ni nanang mau. Iso pinanawan na ka na. Ay, saan na babalay na? Ay, awanan ti agluto iti kanag. Kan aglaba iti kawas kaw. Wanya, gumatang ka pa'y ka diti anak wano sanay. Ay, saan ang tata? Sige tayo nakasarita ni nanang. Ay na Fredo, jak kayatin ti agaway. Dituya kun balay da Dolores ng agyan. Ni nanangan aya. Di nakmat angawon ay ti kasta. Agang angawa kaya mo. Di mo ayanadlaw nga inalak amin ng abadbadaw. Ay, artek kan tumot ngamin, Fredo. May sakamot manang. Nay, di ka agsaw iti kasta. Manot tawon mon, ang awan pa'y lang panagprogreso ti biyag mo. Ulitek manan nga ibaga di pagsasaw ako na Fredo. Awan serbiti gagal, numinalum kamot, ngagbarta. Iso nga agbaliw kan, anak kaw. Maikatlo nga paset. Bakit? Nakaturog ka din. Saan pa'y nga rod? Jakmat lang makaturog ngayon kat ne. 2:00 iti parbangon. Ay, 2:00 aya. 2:00, kakit-kita kitirilo. Madama ti pa nagbidbidyo kidagiti karo ba? Sino ti ko naman nag-birthday aya? Ni kanu bunjing. Aya, Ay, ano santana? Takakaiso na silibraran damot ti kasangay na. ay katuan na. Birthday lang data. Malpas 20 bigat. Makaturog tan tumot lang nga nasaya at bakit? Nakaring ka? Ni. Sa dino di ayan gaw. Kada ka dito'y balay. Ay, kunak man no balay mi da ito. Apay nalipata man nagsisat tayo. Kat nagkakanta tayo di rabi dito'y balay. Ay. Birthday gaya man niya paray. Di naktupay kinantaan iti happy birthday. Ay, saan aya? Wayne, sa bali ti inararamid mo iti rabi eh. Kano nagsala-sala ka. Ay, kunak ano kinantaan ka. Agam di ka madanagan, Pards. Tuloy ang ligaya. Kasano at tuloy ang ligaya sa asawam? Nagkakanta tayo Kano makalawas ti rininta ak a video okay? Ay, agasam dat. Makalawas gayam. Uray no nalpasan ti birthday. Agkakanta tayo lata. Uy! Nagmayat man no kasta. Paray, mabalin ka din agawid akpay. Tapay mo
Saan ka nga gawi din? Nagaduti na bati amakan, wano karne. Mapanak mat agdigos Tanay, kalingling utak. Agpapada tayo nga da power na. Ay? Angam, maulaw dagiti umasidag kanyak no jak agdigos. Magtugaw ka kididitan ta ituloy tayo ti agkanta. Ay, sabagay. Jak na ipapas tinagkanta idirabe. O sige, tira. Agkanta ta pare. Ayan mo bakit? Adda ak dito'y salas. Apay ayang. Ingka maggumatang iti arak dita kantina. Arak manen. Apay, saan kayo anauma naging inom idirabi ay? Anya kalaki din aya. Kakaiso na birthday. Apay saan ka anaragsak, anadanon ko dahito nga edad ka. Anya nga arak ay atigatangag. Ay ko ginaingil Tapno naturod kami nga agkakanta ka dagiti ko kumpare. Naingol pa iti kayat mo. Ay na, sige ka din bakit? Lab na lab ka pa mo. Kumano silap ka. Inkamutin sweetheart. Arak manan ti gatangag. Una na, inuman ka no dalakay ko. Ay, apay. Saan pa'y analpas ti birthday nila kay mo, aya? Nalpasen idi kalman ngem ituloy dalat takano ti aginom. Ay, manungal daw ti panag-birthday na, aya? Jakman amuna na. Agasem nga minjay pinartina. May sa ababoy, nagdakal. Nagparti pa'y iti may sa akaldeng. Ay, agasem nga'y dayta. Adda pa'y amanok anapartay. Na, isumot lagayam at tuloy-tuloy ti panagraragsak da. Mayat magidi tapno makalako ak iti arak. Ne. Agkakanta damanan. Una na. Ay na, marengrengak no daduma. Anusa ko na, basta makalako ak. Ay na pare, mabartek tamanan mo kastoy laeng. Agasam da ito inuman tangarak ngay. Tapno daganas nga kanta. Ay, mo pare, naingak ako mansyon ka no adda arak. Ura siya ka. Day tamat tinadlaw ko kahit. Ay, ket irwar mo nga rudan adya pulutan tayo, pare bunjeng. Ipapapudot ko pa Kan, di mo liplipatan dya sili Ay, ano sili? Kinje na punot adigo. Aure agdigos kay tidigaw. Kuno sa nga palanggana dyan sa ganak adigo. Nabambanog ka naggapoy di opisina, bakit? Asino kumatisaan anabannog? Sapay korang titurog ko iti rabi Plano ko nga ti masapa maturog ita. Iso nga ro, daan nag-take out akon iti makan, tapno saan tan nga agluto. Inakarudan isagana dagiti makan ni kusina tamang rabitan. Wen man, tagtugawak dito isalas. Iridip ko pa'y basit. Ayaban nakto into nakasaganan ti makan. Sige, aginanaka pa yung rodita. Ay, nasakit ti ulo. Gaputan na po yata nak. Mangag mo day, bakit? Ay, una yun, nagbidbidyo kidamanan. Apay, saan pa yan alpas aya ti birthday? Sige, tanga lang. Si Martin ka nagkanta. Parts. Ket agang sakpay mo pare. No kayat mo, ituloy mo ti panagkansyon ka. Ituloy mo latan. Apay nga siya. Agpaparaw ako. Agkanta mo lata. Ay, katun birthday mo gayam. Makalawas a birthday ko naman. Nagmayat nga ron ti birthday mo pare. 7 ngal daw. Awan ina na paray. Diretso ko naman. Nini. Alam mo ti mikropono. Agkanta ka kiti. Ay, kwa pare. Mabalin nga agsalak lang ay. Sige, mabalin. Sige. Pigsam nga ron dito kar. Tapno at daganas kong agsala. Nalpas da nagkakanta. Ita, agsasala da mamutin. Wen nga roda. Saan dan samot din amalpas nga krarambak. Kasano nga makaturog da tao no kastoy. Alalakay, pasensyahan ta idan. Tada nga rod ag birthday. Sige, awa-awatin talatay dan. Malpas tumot siguro inton bigat ti panagrarambak da.
Maturog tanto inton bigat ti Rabina. Sapay ko matawan ton mangag ta napig sa atukar. Ala, ano san tapay dagita karuma? Ay, nasaya at matagawid kan. Manong aldaw mo di tabalay ni kumpare mabunjeng. Ay, huwag nga ron na. Mababain ako. Isong aghawid ako. Ay, manon nga aldaw day tabadaw. Di mo pa'y sinuksukatan. Isong nga ron nga agawid ak. Tamapanak agdigos kan agsukat. Imbaga, tanalagip mo pa'y mapanagdigos ka nagsukat. Ay, nana. Anya ka ditipit sa ita. Ay, Martes ita. Domingo, idinang rugi kayo anak kakanta di tabalay da bunjeng. Ay, nana. Ti kalendaryo yung ay. Dayto nay, nagdakkel ta kalendaryo. Kita amon ti pizza. Akin si gayam ita, nana. No adda trabaho, aldaw ti panagsusweldo ita. Ay na, nana. Ay, birthday kita. Birthday? Wayne, basta akin say, birthday. Na, Ay, agawidak pa'y nana. Agawidak. Ngam agsumliak to intun madamdama. Gumatangak iti arak dito'y kantinam. ay unay lakit day. Nagadaon ti ag-birthday ti daytoy abulan. Hay, ang birthday kayo! Saan nyo nga amo nga urnusan tinaginuman nyo? Datao pa'y lagayam ti mapatudon amang urnaws. Ha? Saan kayo nga birthday inton sumaruno, ha? Nay, saksama ti paspasagidam, bakit? Di ka pa'y ngamin mangrik na. Pare Bunjeng! Oh, pare! Apa yan nagsubli ka? Pare! Aginom ta. Ay, una! Aginom kayo nga nan. Ay, hindi ka mamito managari dita, bakit? Ay, among pare. Nalagip ko a birthday gayam itang aldaw. Birthday! Wayne! Iswan na nga lak iti arak nga inuman ta. Ay, tuloy ang ligaya, ano kasta? Lumabas akpay dito'y kantinam. Ay, sige ma'am. Ay, nagsapa ka man nga agawid ita. Ay, wan, umayak maturog. Manon arabi anapuyatan ak. Ay, apay ngay anapuyatan ka ma'am. Kano mano arabi nagkakanta kan nagsasala da di tabalay da bonjing. Ay, wan ma'am. Ta-birthday na nga main. Maawatan biday ta. Barang makaturog kamin ita tanalpasan ti birthday. Nalpasan ko na ma'am. Ay, saan pa yan nalpas? Ha? At damanin ag-birthday. Ay, jay barkada ni Bunjing, ma'am. Ikakanumat ti birthday na. Anya. Ay, mangmangagaw ka. Tuloy ang ligaya ka, no? Bunjeng! Bunjeng! Apo, apay nga manayab kami dita. Hingka ka maturugin. Diyan nga ron makaturaw. Nagpigsa day tatukar. Kakanta kami nga ro. Pakapsutam day ta volume na. Tani, nakababain ka dagiti kaaruba. Anya ganas na yung video kay no nakapsot mo. Kababain nga ron kada sirken, ma'am. Ay naman nakaawat da. Mano arabi kayon nga kakanta? Man nakaawat da nga ro. Professional da kita. Saan da nga amuti agungay? Pare. Abay, pare. Nakapsot ti panagkansyon mo Ay, nakapsot pa'y lagayam day jay. Pigsa ama. Ay, kaya't masawan. Ipokkaw-kaw. Una, tapno manggagdagiti amin nakaaruba. Kaya't mo asawan. Ringan ta amin ida. Saan ta ida patulugan? Ay. Mayat a plano, pare. Ni, hapay abimahon ka matan na kay. Gaputa manon arabi ajak nakaturturog. Amumat, ano kastoy akurang ak ititurog, napudot ti ulok. Oray siyak. Dahita mo tinadlaw ko diti bagik. Ngumis-ngisit ang taglawlaw dagiti matak. Imbag kanyak ta makapag-make upak. Kat saan unay amadlaw ti ay bagkaw.
Paot kit din day ta birthday party aya. Makalawas da ka no. Madinday toy. Saanen ang mabalinti kastoy? Ni, sa dino ti papanam? Inakbirukan ti place ko. Anuam ti place? Even though you ain't got money, Sige, pare Bunjay. I'm so... Tira! At kanta ka! Na, Nay, ay, anyat na pasama ka na eh. brown out! Ay, anya matain. Jak final pass di kan kanta, nag-brown outain. How? At damot silaw di tagaro ba? Ah, Dito'y balayo lang ti brown out. Maturog tan bakit. Naulima kan ti aglawlaw. Maamwanda asi ka tinangputed iti linya ti kuryente da. Makamuditan. Basta makainanata itarabi. Sa bagay mo't kit di ah. eh sino tinangputan iti kuryente? Hey! Agtal na ka man. Di ka lang mabain. Pukaw ka la, pukaw. Kat basol mo no apay apinutod dati kuryente dito balay. Anya? Pakabasulan ka di itan ti ag-birthday? Agkakanta kami lang kadagiti ko kumpare. Adaman lay bagakan ka bunjing. Kat dumngag ka na imbag. Anya day ta? Respetaram dagiti karubam. Di ka mamerhuisyo. Tapno sumayaatan ti panaglalangan. Kat saan da kanto aguraan. Iti sabali abangir. Respeto ti kasapulan. Tapno ti gura. Maliklikan. Napagurak ay dagiti karuba. Kat, anya ngay, damagampay la dayta. Ay, kababain ka da sirken mamkunakmatken ka. Kastala ti biyag mo ta? Anya? Eh, iso ano kasta? Isardengin natin panagkankanta. Apay, awanan ti ag-birthday? Awanan na, nalpasan. Ay, awanan. Saan na magatang dagito'y lakok nga arak? Ay, nanana, aglako kayo laangan itimakan. Saan nga arak? Ay, arak nga rod ti mabilay. Pero huwisyo day tang arak. Kahit, papanam nga rodan nga ay. Mapan ko man ibaga ijay electrician nga ikonekdan di kuryente mi anaputid idirabe. Pinutid tinakaunget akaaruba, nana. Ala, sapay la kuma, tawan nga rodan ti madistorbaw akaaroba. Maikapat nga paset. Bakit? Kunak man numapan ka ije balay daan timlin itangal daw. Anya nga taaya ti iparamid na kanya. Tunggal lumabasak ije balay daan naggapo iti construction. Isulat ti ibagbaga na. Mapan ka kano ije balay da. Ay mapan ka bakit? Barang ikan nakati Christmas mau. Christmas! Ay nalakay, mabayag pa iti Christmas. Kenjak mamati amang ted iti regalo ni ante. Dayjay, akin na kuripot na. Inkakit din. Tanay, kababain. Kabagyam, di mo pa'y matbisitaan. Nuwinan, mapanak inton bigat. Sige, tapno sardengan nakmatan abilbilinan. Ay nasayaat mo tay may ka, Gigi. Wala, auntie. Tasang kaibagan nila kay ko nga umaya. Ay kasapulan ka nga minunay. Apay aya, auntie. Makitam dagiti kortina. Ay nagdadakkel ti kurtina dito'y malapalasyo abalay mo, auntie. Ay ipalabak ko maken ka. Ha? Ipalabam kanya? Anya ngay aramiden dagiti nagado ang katulong mo. Ha? Pinapanaw ko amin, idan. Amin da. Kat no limadan sa. Awan, ada para luto kan para linis. Sa bali pa'y di para pakan kan para digos kadagiti nagdadakkel nga asom, ante. Awan ang awandan. Nagsasadot damat ngamin. Iso pinapanaw ko amin, idan. Sapay nagrigat tagbirok iti katulong ita, ante. Wen nga rod.
Manualawasen nga awan katulong ko diti balay. Iso nagrugitan dagiti kortina. Anya nga iti serbidya automatic nagdakkel a washing machine mo, ante. Ay na, jak kayat nga i-washing machine dagiti kortinak. Tanagngina dagita. Katwan ginatang mun sapay ijay abroad dagita idinagtur ka. Ay wan. Iso akayat ko, malabaan ida, babaan iti ima. Ha? Ay sus, agasang may dagita agalgalan, ante. Asa na bale, taadamot tangdan mo. Adda tangdan ko, ante? Ay katwan na. Saan mo't amabalin a librilatan? Ay sige man nga rod, ante. Imbag lang adda igatang mi iti bagas. Ni, manang Gigi, magmag na kamit. Sa dino tinaggapwam? Ay, imbag ta adda ka, Arlene. Makipayong akman ta ni. Nagpudot. Sige manang, umay kan dito abay ko. Ay, nagapuak ngamin kita balay ni Antilin. Mano dagiti kakabagyan amap mapandita balay ni Antilin. Wen nga rod, kat pinaayaban na mo ngamin. Napanak naglaba iti nagdadakkel a kurtina na. Ay, nagsakit ti sikat ko siga. Diyak pa'y nalpas. Iso nga ituloy ko inton bigat. Ay, di nakalakot inikan iti pamasahim nga agawid ko ma. Kuna namat nga ipampaminsan nanto kanon nga ito jesweldok inton bigat. Numalpas ko ti aglaba. Ay na, mangsigsigurado at talaga ni Antim Alin. Antik laeng aya. Antim mat. Pudno, ado tayo nga akin antikan kwa na. Ang nagimot mo't kaslaawan kakaanakan na. Bareng ano itid ng jesweldok inton bigat. Kan, bareng nudakkel ti ited na asweldo, manang. Una, tauray la si makit day ti imak a naggilgil kadagiti nagdadakkel a kurtina na. O sige, mangan kayon wan. Espesyal day ta kanunyo. Nangina siguro day ta ipakpakan mo kadagiti taraken mo nga asoan niya, ante. Ay katwan na. Katno sangagasot ti may sa akilo. Ay na, nagnginan. Adayo ananginginang ng bagas. Awan Kat dagitataraken ko nga aso. Regular ti panangipa-check up ko kadakwad Kaano lima dagita nagdadakkel nga aso, ante. Manungay ti gastos mo kadagita. Ay, kurang-kurang met asa nga 10,000 ti maysa. Ha? Ay una yun nagnina, ante. Ay na, love ko nga mindagita ataraken ko. Kat, nakalabakan? Un ante, inlepas kun tapno maalak jay sweldok ita. Awan nga minan bagas may. Sige, itad kon. Ang mangan ka pa'y. Ay un man ante, tatalaga ang mabisina ko. Sige, agtugaw ka lang dita, Gigi, taikan ka iti kanam. Pagserbiak mat at tinagagat ka na ano sa kaanak ha. Anyakat ni auntie kon aya. Katpudno mat anaanos ka. Nasingpat ka pa yatao. Nagsweet ka lakit din aya, auntie. Aha. Oh, adto iti kanam. Wow! Nabalkot iti foil. Sosyal siguro day taamakan anya, ante. Ay, kat, lokatama Ay na, itaakla ang amakapangan iti kastoy. Inreserbak talaga. Para ken ka na ita. Ha? Oh, Ante, kita am day to inted mo amakano. apay. Adamot puro-puro igi-igid ti karne. Kan adamot ngisit-ngisit na itirabaw na. Hamday ta. Kasta talaga ti ham. Ham? Madimot ti angot na nante. Ay, mayat pay day ta. Kasta talaga ti angot ti ham.
Itakan sa lang amin ang makaraman kan makakita iti ham. Una, ante. Ngam sabali at talaga ti angot na. Ay, GJ, ti tao anapili iti makan. Kagura ni Apo Diyos. Ay, iawid ko laangan, ante. Kasi daan may ije balay. Makamu ka, no kasta di kayat mo. Nasayaat mo't kit di. Tapno makaraman mo't nilakay mo. Kan dagiti anak mo iti makun ko na. Aham. Sige, ante. Ikabil kun dito'y bag ko da ito'y inted mo, aham. Apay, agawid kan. Una, ante. Ta dumagasak pa'y ti tapalingke agumatang iti bagas. Oh, nagsapapay mo't. Awan pa'y alas 5. Nalpas kumutan alinabaan dagiti kurtinam. Gigi, kaanakan. Amok anagagat kan nasingpat ka. Mabalin nga, idugwok mo pa'y dagiti asok. Ah? Dagiti lima nga asom ti idugwok ko, ante. Awan Tati managtulong iti kabagyan na, adda agururay aparabor kan kuana. Sige man langan. Idugwok ko idan, ante. Di na kun konsensyaan. Ay, unay mat dagito nga ason. Kakayat dan samot ti tumaray. Ay na. Ay, sa pinagpipigsa na. Ho! Ay, saan gayam nga ho? Ay, rumga. Hey! Agdal na kayo man na kayo nga asaw! Hey! Bakit? Ay na, imbag tada kalakay. Agawid ako man. Kunak man no nagawid kan. Saan pa'y taimbaon nak ni Antilen amangiwok kadagito nga aso na. Ay, napigpigsada mat nga maitisika. Nga rod, tulungan nakman kid day lakay tanay. Itaray dak samot tan. Mala, itin mo kanyak titanida. Antoy. Nay, abay ngay. Nay, itarayan datan. Ay, sus lakay! Ay, una yan. Kamatan man dagita asaw! Intarayan datan! Ay, urayak la na idugmam ante anang iwok kadagiti nagdadakkel nga asaw. Ay, pasensya kan, Gigi, kaanakan. Sana bale, tanaanos ka mat. Nagasgas pa'y dagito'y tumang ko. O, kitaam na eh. Nasakit? Ay, na ante. Uray dalagdardaran na eh. Bugwam lang iti sabon kandanom. Mayat daytan. Nayunang matan ajay sweldo. Tagumatangak man iti agas di tabutika. Nasakit at talaga ante. Kasanot kasakit na. Talaga anaut-ut. Katwa na ante. Sige. Sige, itad konti sweldo. Unay matipan nakabalkot day takwartamon ante. Narigat ti matakawan. Takawan da kapay laang kat nagdadakkel dagiti asom amang bantay kan ka. Adto ti sweldo kaanakan anasingpat. 1, 2, 3. Ha? Talo ka sao? Ken daytoy matjay bag mo anang ikargam iti ham ayawid mo. Dayto lang ti sweldok anaglaba ante. Talo ka sao? Apay, ado ka di unay. Kayat mo takisaya. Duang aldaw ang naglablabaak ang nagmalmalam. Uray la simakit to'y sikat ko. Uray la nasugat na gito'y ima. Ay kat, tulong mun aday takanya kas antem. Inwok ko pa'y dagiti asom ang nagdadakkel. Naidugmamak pa'y. Tulungam ka din ito'y senior citizen nga antem. Wano saan? Anya? Bakit? Saan mat akanan dagiti aso jay ham nga inted ni antem? Inted mo kuman dagiti manok. Saan damat laang akayat? Uray dagiti dingwen. Saan da akayat akanan day taaham. Kasano akanan da? Kat madin ti angot na. Kan talaga naperdin. Isumati ko na kini Antilin. Ay, kung kayang bakit? Manungay tinasweldom. Mangibingay ka mo ta.
5,000 samot intag na. Anya 5,000. Gumatang ka man mat nga rod iti papaitan asidaan tayaw. Nabayagan adyak nakapagsida iti papaitan. Ay nalakay. Umanay nga igatang ko iti papaitan jay talugasaw. Anya? Manot intad natangdan mo. Talugasot nga road. Dito kita tapno mamati ka. Nanay. Kasla kadaanan pa'y akwarta dagito intad na. Ha? Ay kita man anasaya at lakay. Saanan ang mabalin nga igatang dagito, bakit? Ay unay mati pa ng parigat ni Antilin kanya kon. Ha? Si kanto mga main. Ay, apay basulan nak ngay. Kusilapan nakmutin. Idi pinaayaban na. Imbagam ko mga main nga dar aramidag. Tapno jak napnapan. Amok aya kas jay ti ugali na. Ay, nakaswiswit nga agsasao. Ngam nagkuripot mait. Ay, isu asaan arumbang. Apagtalkam ti balikas dagiti daduma. Tanuman pa'y nasam iti panagsasauda. Napnuan mo't iti sabidong ti puso da. Ading ko, adda ka din ni Arlen, dito balayo. Ay, awan Kano agtrab-trabaho iji ilay. De, anya ti trabaho na ijay. Para linis iti hotel. O kaasimot jay kaanak hak. Ay, talaga narigat ti trabaho ijay. Ngam anusan na ata single parent nga ron. Ay, kaasimot. Tadi magparparek na di asawanan. Siguro, simurutan iti sabali. Isumot ti damag may. Kaya't ko atulungan ni Arlene. Taamok ti rigat a pagdaldalanan na. Ay, mayat adeng ganday tanga imbaga, manang. Ay, iso nga imayak dito'y balayo. Takasaritak ko ma. Ay, ibagayo kanya ako na. Tasyak tunti mangidanon intun sumangpait. Kaya't nakatulungan ni Antilin, tatang? Wan kanaw. Ay, naurayak lang nakalwa di imbaga na. Nagsayaten day jakabsat kaw. Anya ngay kano ti itulong na kanya. Kastoy. Ikan na ka iti binulan a kwarta. Kas tulong na kadagiti anak mo. Ay, nagmayaten ngay, no maaramid na ti kasta. Ang madama kondisyon na. Anya day ta kondisyon na, tatang. Ingka kanulinis-linisan, di balay na. Uray maminsan ti makalawas. Kat no nagdakkel di balay ni Antilin. Talon samat akad sa aran. Maminsan matlay ti makalawas. Ken puro automatic, dagiti usarem nga glinis. Kas kumay ti anya. Di vacuum cleaner. Diyak amo, no anya day ta insurat ko, tapno amok ang maibagakan ka. Kasi iti paglinlinis mi iti carpet, ijay hotel, tatang. Ay kawun siguro Manya, mayat ka Nay, ayan ngay nga ta jay vacuum cleaner dito nga ibagbagan ni Antilin. Arlene, kaanakan. Anya ti berbero kam dita? Kung anti, jay vacuum cleaner. Tarugyakon alinisan day ti balay mo. Day jay. Adyak kayat nga osarem. Takagat-gatang ko. Ha? Anya nga ti paglinis ko ngay? Wali samlangan. Kano mabalin? Lampaswam. Anya? Dahito'y akalawat ti balay mo, anti? Lampaswak? Katuan sangapulon samot jay lampasok. Anti, saanan nga uso ti lampaso ita? Uso pa'y lang para kanyak. Tamas na linlinis no malampaswan ti balay. Saan ka di? Anya? Pinalubusan nyo ang mapanaglinis ni Arlene, ijay balay ni Antilin, uncle? Ewan ata nagkarimot ti kabsat ko amang ted iti binulan at tulong na ken ni Arlene.
namati kayo mat. Apay kumadyak mamatay. Ay, sapay ko tatong palin na day tanga imbaga na, Uncle. Mas daawak no apay ngagpalinis iti balay na. Nagadumo dagiti katulong na. Ay na, Uncle, awandan. Pinanawan dagiti maid na. Ay, apay ngay. Ay, nagawan kat akong sinsya dagita amid na. Kasano asaan da panawan? Kat nagalasmat ngamin ti ugali na. Sino tinagalas ti ugali na? Ni Auntie Lynn, Jacob Satyo nga ipanpanakilyo ama nagtulong kan naanos kadagiti kakabagyan na. Talaga nga inuray ka. Takayat ko ang makita kan maamuan no manuti inted ni Auntie Lynn at angdan mo. Namambanugak, insan. Agasa mati kadakkel ti balay alin ang paswak ngay. Anya, naglampasok ako na? Di nakatawan. Tatalagaan na banugak. Kat, manungay mati inted na atangdan mo. Daytoy, kita Wow! Naka-envelope iti nalabaga. Swerte ka no kasta. Manungay mo ti karga na. kita Ha? Talugas o? Anya kumangay ti magatang dayta. Imbag mabalin ang maigatang dayto inted na atangdan mo. Tasyak ide, jay inted na atangdan ko, saanan ang mabalin ang maigatang insan. Husto ka no daytan. Talibri akmat. Kadagiti impakpakan na kanya. Imbag no saan nga expired dagiti impakan na ka. Ay na, insan, jak kinkinan dagit inted na, taagbubuutan. Kat gapo iti nakaro akapsut kan bisin ko, nangilibasak iti kinnan ko, nangalak iti ref. Imbag ta saan na nadlaw. Ay, uray pa'y madlaw na, tasaan akon nga agsublipay kan kwa na. Uray umay agpakpakaasi dito'y balay. Ay, never! Ay, una yun ayan ni auntie. Isukat nga awan mangipatpatigkan ko na gapo iti kasta nga ugali na. Ay na, kakaanakan, pang-aasiyo kuma. Umay kayo ijay balay, tatulungan da. Gaputadyak kabailan ti trabaho. Ay na auntie, pasensya kayon, ngamin, adda aramidek. Kano manangdan ka, talugasot. Kun saanen amabalin nga igatang, kasladya interview idi kanyak atangdan ko. Asino nga'y timayat at tumulong kan no kasta kamat ante. Iso abaliwa mong taugalim. Pudno ti ko na ni insan, auntie. Kasmat la kanyak. Napalalo idi ti bannog ko. Ang talugasot laeng ti interview asweldok. Kan pakananda kami pa'y iti agbubuot amakan. Anyamot nan ti kasta nga ugali yo. Kwa kakaanakan. Pangaasiyo. Ikarigatak ti agbaliw. Basta umay kayo. Tulungan da kadagiti trabaho. Daytakat ngamin, auntie. Tadiyo pampanunutan ti sabali a tao. Unay kayo matan. Baknang kayo lang arudan. Ngam nagimot kayo. Ay, diyo pa'y amo atulungan dagiti kabagyan nyo. Laglagi po nyo dahi ti apagsasao, auntie. Ipatag kan ayatan nyo ti padayo a tao. Nangruna dagiti kabagyan nyo. Tapno di da kayto baybayan. Kastala ti biyag, auntie. No naimot kayo kadagiti kakabagyan nyo, talaga asaan da kayo atulungan. Iso nga agbalbaliw kayo kuman. Uwan, kakaanakan. Kat pakawanan da kuma kadagiti inararamid ko. Ikarigatak ti agbaliw. Tapno di dak ikayan. Uwan, kasta ti aramid. Welcome back, everyone.
Today, we are reacting to another funny, loud, and very relatable episode from La T. This episode is titled T Barangay Raffle, which means the name that was drawn in the barangay raffle. And right away, this title already feels like a perfect setup for an Ilocano comedy drama because nothing brings out excitement, confusion, jealousy, and faster than a barangay raffle. A raffle may sound simple. People write their names, drop tickets into a box, wait for the draw, and hope they win something. But in a barangay, a raffle is never just a raffle. It becomes a public event. Everyone watches, everyone listens, everyone has an opinion. And when a name is drawn, especially if the name is common, unclear, or shared by two people, that small moment can instantly become a comedy disaster. Imagine the scene. It is raffle day in the barangay. There are colorful fiesta flags, plastic chairs, a microphone, a table full of small prizes, maybe sacks of rice, groceries, kitchen items, or one grand prize that everyone wants. The barangay captain or host stands in front, smiling confidently, holding the raffle box. People are waiting with excitement. Some are praying. Some are already claiming they feel lucky. Some are pretending they do not care, but they are listening very carefully. Then the host pulls one paper from the box. The crowd becomes quiet. The name is announced. And suddenly, confusion begins. Maybe the host says Maria, but there are 3 Marias in the barangay. Maybe the name is written badly, so nobody can tell if it says Mario or Marina. Maybe the number on the ticket does not match the name. Maybe 2 people stand up at the same time and both claim they are the winner. Or maybe one person did not even join the raffle, but their name is somehow on the paper. That is the perfect comedy engine for this episode. One name is drawn, but the whole barangay cannot agree who actually won. This is classic La T. The story starts with something harmless and fun. Nobody expects a serious problem. Everyone is just there for entertainment and prizes. But because people are excited, emotional, and a little competitive, one small confusion becomes a full barangay drama. The funniest part is how quickly people can change when a prize is involved. Before the raffle, everyone is friendly. They laugh, they clap, they say, "Good luck." But once a good prize is announced, suddenly everyone becomes alert. When the winning name sounds like theirs, they stand up immediately. They point to themselves. They say, "That is me." Even if they are not completely sure, they still want to check. That is very realistic. In any community raffle, people listen harder when the prize is good. If the prize is small, maybe nobody reacts too much. But if the prize is rice, groceries, cash, or an appliance, everyone becomes very serious. Suddenly, the raffle ticket becomes important evidence. One of the funniest characters in this episode could be the host who announces the name. Maybe they read the name too quickly. Maybe they pronounce it wrong. Maybe they cannot read the handwriting. Maybe the microphone is not clear. The host starts confidently, but after people argue, the host becomes nervous. They look at the paper again. They turn it sideways. They ask someone else to read it. Now the whole event stops because nobody knows who won. Another funny character could be the person who immediately celebrates after hearing a similar name. They stand up, raise their hands, and start waving to the crowd. They already imagine bringing home the prize, but then someone says, "Wait, that might not be your name." Their smile slowly disappears. That moment would be very funny because the celebration comes before confirmation. Then there could be another person with the same name, maybe calmer but more confident. They say, "No, that is my ticket." Now the 2 people are both claiming the prize. The crowd starts reacting. Some support one person. Some support the other. Some just want drama. And of course, the Sari Sari store gossip group will already have a version of the story ready. The barangay captain may have to step in and solve the issue. He tries to keep order. He asks for the ticket number, the name, the address, maybe but every time he asks one question, more people answer at the same time. Instead of solving the problem, the discussion becomes louder. This is where the episode becomes very funny. The barangay raffle turns into an investigation. The raffle ticket becomes evidence. The prize becomes the center of a public debate. The host becomes a witness. The people who wrote the tickets become suspects. Everyone has something to say. A strong scene could happen when they check the handwriting. One person says the name clearly belongs to them. Another says the handwriting is wrong, but the number is theirs.
Another says the spelling is different because the person who wrote it made a mistake. Then an older neighbor says, "I know that handwriting." Suddenly, even handwriting becomes part of the comedy. Another funny scene could be when the prize is shown. If the prize is a small grocery pack, the argument is funny. But if the prize is something bigger, like a refrigerator, electric fan, sack of rice, or cooking set, the argument becomes even more dramatic. People may say, "This is not a small prize. We must be fair." The seriousness makes it funnier because the whole barangay is treating the raffle like a national election. The sari-sari store can also play a strong role in this episode. After the raffle confusion starts, people at the store begin discussing who really deserves the prize. One person says the first claimant is honest. Another says the second claimant always joins raffles. Another says someone may have written 2 tickets. Another adds a rumor that has nothing to do with the raffle. This is how the grows. That is one of the best parts of La T, the way a small public event becomes community entertainment. People are not just watching the raffle anymore. They are watching the argument, and sometimes the argument becomes more exciting than the prize itself. The tricycle drivers could also react from the side. Maybe they are watching near the terminal, joking about who will need a ride home with the prize. One driver might say, "Whoever wins, I can deliver it." Another says, "Not free." Another says, "If 2 people win, do we cut the prize in half?" That kind of side comedy can add life to the episode. The vendors may also hear about the issue later. By the time the story reaches them, it becomes exaggerated. The original story was simple. 2 people claimed the same raffle name. But after spreads, people say there was cheating, fake tickets, secret names, and a big fight. That is the typical barangay rumor effect. But behind all the comedy, this episode has a meaningful lesson. A raffle is supposed to be fun, but it also shows how people react when something valuable is involved. Sometimes excitement can make people impatient. Sometimes desire can make people accuse others too quickly. Sometimes people forget fairness because they really want to win. The lesson here is about honesty, patience, and clarity. If your name is drawn, prove it calmly. If you are not sure, do not immediately claim the prize. If there is confusion, verify before arguing. And if you are organizing a public event, make sure names, numbers, and rules are clear from the beginning. This episode also teaches something about community trust. In a barangay, public events depend on fairness. If people believe the raffle is unfair, even a fun event can become stressful. But if the leaders handle the confusion honestly, the community can still laugh and move on. Maybe the final truth is simple. The winning name belongs to someone who was not even paying attention. While 2 people are arguing, the real winner is sitting quietly in the back, eating snacks, not realizing their name was called. Then someone checks the ticket number and discovers the real owner. Everyone turns around. The quiet person stands up slowly, confused. That would be a very funny and satisfying reveal. Another possible ending is that the 2 people actually have the same name, same nickname, and maybe even live in nearby houses. The barangay captain realizes the ticket number is the only way to decide. When the number is checked, one person wins and the other must accept it. At first, they feel disappointed, but then everyone laughs and maybe gives them a consolation prize. That gives the episode a warm ending. A third possible ending is that the raffle paper was written so badly that nobody can identify the name. To solve it, the barangay captain decides to redraw. But just as he redraws, the same confusing name comes out again. That would be a hilarious final twist because the barangay cannot escape the chaos. This episode also has strong visual appeal. The raffle box, flying tickets, shocked faces, people pointing at themselves, the host sweating into the microphone, the prize table, the crowd reacting, and the barangay captain trying to calm everyone down. All of that is perfect for comedy scenes and thumbnails. What makes this title strong is that it is very specific but also very open. T Barangay Raffle makes viewers wonder whose name was drawn, why did it become a problem? Was there cheating? Was the name unclear? Were there 2 winners? Did the wrong person claim the prize? It immediately creates curiosity. The episode also feels very connected to real barangay life.
Raffles are common in fiestas, barangay programs, Christmas events, community fundraisers, and local celebrations. People understand the excitement. They understand the hope of winning. They understand the drama when a name is called. That makes the story very relatable. As a reaction, I think this episode works very well because it mixes comedy, public excitement, and a simple life lesson. It is not just about winning a prize. It is about how people behave when everyone is watching. It is about fairness. It is about not letting greed or excitement turn a fun event into a conflict. The funniest character might still be the person who keeps claiming the prize even after being corrected. They may say, maybe they wrote my name differently, or maybe they forgot my surname, or maybe that number is close to mine. They are not necessarily bad. They are just desperate to win. That desperation becomes funny. Another good character is the barangay host who tries to keep the energy positive. They might say, relax, this is only a raffle, but everyone treats it like a serious case. The host tries to smile, but inside they regret announcing the prize too loudly. That kind of awkward hosting moment is very funny. The episode can also include the crowd as a character. Some people shout support, some clap, some laugh, some ask for a redraw, some say the rules should be followed, some just enjoy the drama. The crowd makes the episode feel alive because a raffle is always public. The moral ending can be simple. A name can be drawn, but truth must still be checked. Winning is exciting, but honesty is more important. A prize can make people happy, but fairness keeps the barangay peaceful. Overall, T Barangay Raffle is a fun, energetic, and very relatable Lati episode. It shows how one name from a raffle box can bring joy, confusion, jealousy, laughter, and a lesson to the whole community. It proves once again that in barangay life, even a small event can become a big story. And that is the charm of this series. Lati can take ordinary community moments, a receipt, a loudspeaker, a market bag, a dish of, or a raffle ticket, and turn them into comedy with heart. The stories feel funny because they feel possible. They remind us of real people, real neighbors, real events, and real misunderstandings. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more funny barangay stories, and more life lessons from Lati. Lati, sometimes one name from a raffle box, can confuse the whole barangay. But when people choose honesty, fairness, and laughter, even a raffle mistake can become a lesson. Biag ken katawa. Agyaman kami iti panagdengegyo. Ag-subscribe para iti ad-adu pay akatawa ken istorya.